Do Drugog svjetskog rata, čujte koji je podatak, Gajert je stipendijama, potporama, zajmovima, đačkim, studentskim domovima u Beogradu, kasnije će biti u Zagrebu, tako narodne uzanice, odškolovao i pomagao školovanju. Sad čujte ovo. 2/3 bošnjačkih intelektualaca i, što je vrlo važno, intelektualaca. Univerzitet u Sarajevu, na kome ja radim, koji je izgradio intelektualno Bosnu i Hercegovinu, nije odškolovao 2/3 današnjih bošnjačkih intelektualaca i intelektualaca. U jednoj zemlji u kojoj se prezire obrazovanje, u kojoj je grijeh da žensko dijete se školuje, u kojoj je preče da sin ostane čuvati kravu, kozu, orati njivu, a ne ići u školu, u toj takvoj zemlji Gajert je odškolovao 2/3 bošnjačkih intelektualaca i intelektualaca. Praktično stvorio bošnjačku, ali i šire bosansko-hercegovačku, društvenu, obrazovnu, društvenu, kulturnu i političku elitu. Nema ni jednog jedinog relevantnog imena društvu, kulturi, umjetnosti, obrazovanju, politici, koje se rodilo školovalo do Drugog svjetskog rata, a da nije ta osoba bila naš stipendist, naš štićen. To su naši najveći pisci, i Meša Selmoć i Skender Kulinović. To su i naši veliki političari tih vremena, uključujući Željana Bijelića, Hamdiju Hatiju Pozderca. 13 narodnih heroja, rekli, koliko je bio značaj. Vidite, ovdje, koliko ovdje, 80% nije više su žene. Prvi koji je krenuo sa sistemskim školovanjem žena, koji je otključao taj ženski potencijal intelektualni, koji je do tada bio po teškom grlom, bio je zapravo Gajert. Zamislite kako bi naše društvo izgledalo da su sve ove naše drage dame ovdje nepismene ili polupismene ili elementarno pismene. Da li bi ne mogla danas večeras ovdje pjevati? Da li bi naša predsjednica bila predsjednica, profesorica i tako? Ne bi. To smo mi pokrenuli. Prve školovane, univerzitetski školovane žene su zapravo bile naše. I mi smo školovali ljude, pošto nije u Sarajevu bilo univerziteta, od Beča, Budimpešte, tako Istanbula, sve do Kajera. 1927. godine, Besim Korkut, znate to ime, to je prevodilac najčešće koristno prirodnog Kur'ana, piše Gajertu i traži stipendiju za studij islamske teologije na univerzitetu Al-Azhar u Kairu i dobija. Tako Besim Korkut postaje Besim Korkut. Za naš su rad vezan i neke istaknute studente. Prvi na početku Reis Azabagić, koji je shvatio nužnost osnivanja Gajerta i podržao to. Ključno važnu ulogu je imao Reis Džemaludin Čaušević, Reis reformator, koji je te svoje reformske ideje baš artikulirao posebno kroz Gajert, njegove publikacije, časopise, njegov rad. Reis Mehdi Spaho, koji je bio član naših upravnih organa. Ulemanska porodica stradnika, pobježeni, nije malo se umre. Dakle, niz važnih ljudi. Koliko Gajert bio značajan, samo ću vam posvjedočiti, evo, kroz 2-3 detalja, vezana za obilježavanje 25. godišnjice osnivanja Gajerta 1928. godine. Tada u Sarajevu, jesen 28. godine, dešava se proslavljanje tog jubileja. Održava se najprije prvi kongres, tako se zove, kongres muslimana intelektualaca. Prvi put u historiji to malo intelektualaca, što su Bošnjaci imali, okupljaju se na jednom mjestu i postavljaju temeljna pitanja našeg individualnog kolektivnog opstanka. Predsjedavajući odnosnog odbora tog kongresa je bio upravo Reis Džemaludin Čaušević. Kongres muslimana intelektualaca 28. godine. To je ova kuća ovdje.
i druge brojne aktivnosti, i tada, recimo, evo, tada zato ono prelijepo turbe kada je Opašne džamije u Sarajevu. Znate gdje je Opašne džamije u Sarajevu, ovdje, on je na Skenderi, blizu predsjedništva. Ono turbe što imate lijevo u džamije, sad se ta džamija dobila, to je turbe našeg tadašnjeg generalnog sekretara Avde Sugula i našeg aktiviste Deđeta Mutevelića, koji je dakle to priliku dao. A onda je bila jedna velika parada kroz grad simpatizera, članova Gareta. I znate koliko je u toj paradi bilo? 10.000 ljudi je kroz tadašnje Sarajevo, i to današnje Sarajevo sa, koliko, 300-400 stanovnika, mnogo manje Sarajevo koje je dobro za najbolja, 10.000 Gareta. I tako da kreće ta velika. Isto je te godine, recimo, baš pod tog jubileja napravljeno nedaleko odavde, u Tešnju, napravljen je mezar, odnosno nišani koji ga je napravljen mezar u Srećatna Čača. I puno. Isto tu, mi smo dakle imali svoje škole, imali smo svoj studentski dom u Beogradu, koji danas postoji, danas je dakle studentski dom. Imali smo dakle svoje srednje škole, domaćičke škole, imali smo svoju banku, Garret banku, u čijem nadzornom odboru su sjedili ljudi, najbolji ljudi iz Beča, koja je stvarala profit s koja se finansirao Garretov rad kasnije. Imali smo udjela u drvnoj industriji Varda, pretači kasnije Šipa, koji će nestati i tako dalje. Zapravo, vidite, mi smo gradili Bošnjake kao modern narod koji je svjestan svoje tradicije. Tu postoji jedna zanimljiva paralela između, Garreta i Bošnjačke zajednice kulture na jednoj strani Zagrebića. Sad su postali grad zahvaljujući modernizaciji, industrializaciji, emancipaciji. Kako je rasla industrija ovdje, tako je zapravo rastao i razvijao se ovaj grad i postojao grad. Tako je i ova institucija grada nas suštinski kao narod. Rekao sam, 45. godine se ujedinimo s narodnom uzdanicom, nastavlja se isto to zajednički. 49. godine Bošnjaci su nepriznati narod. Pojavili se nekako u Zavodniku i odmah davno i par dana kasnije nestali. Znate, Zavodnik su Bosna i nije ni srpska ni hrvatska, ni muslimanska, već je hrvatska, srpska i muslimanska i to je Zavodnik. 25. novembra. Već 29. novembra u Jajcu, iste godine, koliko to, dakle, 4 dana kasnije, muslimana Jok. Nestali. Su bili u Jugoslaviji na postojeći narod, to ovi stariji bolje znaju strukovni studij, ja znam što sam mogao nekati roci. On ako upisuje studij, on je neopredjeljen. Jer može biti Srbin, Hrvat ili neopredjeljen. Kaže, nisam ni jedno ni drugo, nego sam onda neopredjeljen. I kako mi ne postojimo kao narod, nas se ukida 49. godine. Sva naša imovina je oduzeta i danas je oduzeta. Imamo svoju državu, nemamo svoju imovinu. To je pitanje za sebe, kako se mi bavimo sobom danas. Sa demokratskim promjenama, sa prvom mogućnošću mi se obnavljamo kao kriva posle kiše, reinkarnacija, tako. I šta tad radimo? Kojim mi jezikom govorimo? Bosanskim jezikom, tako? Stariji se sjećaju pred rat, je bio na popis 1991. godine. U Poštanska sanduča, na drugi način smo dobili neki listić, ja se sjećam tog listića, bio sam tinejdžer, da se sjećam. Nacionalnost muslima, jezik bosanski, vjera islam. Ko je obnovio intelektualno i nosio tu ideju bosanskog jezika tada? Politika? Ne. Akademska zajednica, Filozofski fakultet univerziteta u Sarajevu, ja radim jedan djel? Ne. Akademija nauka umjetnosti? Ne. Ova kuća, Bošnjačka zajednica kulture. Danas je tako djeca, ja sam prošao toga, djeca imaju najnormalnije u stranstvima bosanski jezik. Pa ima gramatika, pa ima pravopis. Pa ja sam prošao bošnjački jezik. Ko je objavio prvi pravopis bosanskog jezika? Koji je naučio taj projekt, realizirao taj projekt, finansirao taj projekt, afirmirao taj jezik, dao ova Bošnjačka zajednica kulture. A znate što znači imati pravopis jezika? Na svijetu, na dunjalu, postoje 1000 jezika.
koji nisu zvančni jezici. Inače, pitanje šta je jezik, šta je dijalekt nekog drugog jezika. Gdje počne jedan, prestaje jedan počne nekog drugog jezika, da se zameramo. Ali kad neki jezik ima svoj pravopis, kad tako dalje, te ključne, tek onda on postaje zvančni jezik. To je radila ova kuća. Kad niko to nije ni smio, ali baš ni htio. Mi smo pitali, sve sam vam pričao neke stvari što kod lažem, ja ispada sada patološki lažu. Kako vi to ništa ne znate, a ja nešto pričam, ja pričam samo elementarne stvari. Mi u svojih istoriji ne znamo. Ne znam ništa o sebi, ni tome bjegove, ništa o tome nismo znali da juče. Mi smo one stečke smatrali tuđi, a tamo naš prav dedo, prav nena i tako dalje. Mi smo to znali kaurski geografije, grčki geografije, mi toga ne znamo o sebi, ne znamo ništa. I ne znamo baš puno znamo. Ko je objavio prvu historiju Bošnjaka? Prvi jedan pregled historije Bošnjačkog naroda, pamti vijeka do savremenog doba. Opet ova kuća, Bošnjačka zajednica kultura. Od 25. to je bilo 27. godine. Od 95. godine mi objavljujemo jednu ključno važnu ediciju Bošnjačka književno-sportnu knjige, veliku, ogromnu antologiju Bošnjačkog doba. Koliko to 35 godina? Što tako dugo nije naša greška, a pastor. Naše političke elite baš puno ne naje za naš rad, puno su im usta naroda, identiteta, kulture, ovoga. Kad dođe, kaže, tih rodo, svih salta, pokaže šta znaš, onda žao. Ali mi moramo takve test. I desetine drugih ljudi. Zato smo rekli da je jedna bošnjačka institucija kulture, zato smo bošnjačka kulturna matica, ono što su maca hrvatska, maca srpska, od hrvatsko-srpskog naroda. I zato vjerujemo da i god su Bošnjaci i imamo priliku da vjerujemo, zato su svjetska kulturna tradica bošnjačkog naroda. Čime se kad danas gleda? Svim onim što je kultura, identitet Bošnjaka, svim onim što je relevantno u kulturnom smislu za Bosnu i Hercegovinu i svim onim što možemo dati okolnosti. Na razne naše direkcije, mi se bavimo svim oblastima kulture, od pučke, narodne kulture, do digitalne kulture, kulture novih medija, radimo neki važne civilizacijske procese. Idemo uvijek u korak sa nama, ova institucija uvijek je bila avangardna. Bavimo se naukom, čemu služi naš institut za bošnjačke studije, pa naša naučno-istraživačka organizacijska jedinica. Bavimo se izdavaštvom, razvijenom izdavačku djelatnost. I sve to radimo ne uz pomoć, već uprkos onome što su naše trenutne životne okolnosti. Imamo podružnice, veliki broj podružnica, 40, 50, 60 zavisnika, to se dakle mijenja, koje uspiju preživjeti. Poput recimo ove, evo, dugo nije nas bilo ovdje u Zavrći. A onda se pojavi grupa entuzijasta u čelu da se našom predsjednicu. I uvijek da damo priliku. Nekad jednostavno ne možete tako to odbiti. Kažete, kako će to zaživjeti kad nije živjelo 20 godina? A onda desi se čudo. I sad kako se predsjednica natjerala da preskočimo slonu kolonu, idemo kroz gradilište, nije mi čudo što se dakle desilo to čudo. Šta je materijali? Ono kako jedna lokalna sredina diše, kako ona pulsira, kako ona samu sebe vidi i odnosi. Nijedna naša područja nije ista, ona je uvijek oblikovana ljudima koji je čini. Dakle, meni profesor Milima Gajnić, moj profesor na fakultetu, jedan moj predsjednik na mjestu predsjednika, rekao da ovu instituciju u njegovom vremenu tako izgledalo, čine ljudi i knjige. Danas se knjige imamo puno više, jer se kultura predmijenja, kulture, ali ljudi od početka i sada i do kraja institucije ostaće njeni centralno središnji ljudi. Puno su institucije može govoriti, to je zapravo naša nepoznata prošlost. Prošlost koju tek moramo spoznavati, evo, ovo je dio pokušaj, način spoznavanja te prošlosti, ali pošto su sad, da ste sjedili, da ste mijenjali noge na kojima stojite, već biste se umorili i
I mene je Slovenija počela voljeti, mi ćemo dakle ovdje stati, ja se zahvaljujem, ne samo dolazkom na ovu idu, nego što dolaskom uopće učešće našim manifestacijama i jeste dio bošnjačke zajednice. Ona je uvijek institucija naroda, institucija svih nas. Mi koji u jednom trenutku vodimo, mi smo samo preuzeli taj namet, tu obavezu, tu odgovornost, da budemo frontmen, da budemo nedinačari. Ali instituciju čine ljudi, naravno posebna težina je za onima koji to vode, zahvaljujem predsjednici, upravnom odboru, timu, zahvaljujem kao i djeci. Evo, tu sam, izložbu ste pogledali, sad ćemo je formalno otvoriti i da znate, sve ono uvijek što vidite, šta god da u životu znate, puno, ogromno puno znate, to je uvijek samo dijelić znanja. A ova institucija jeste institucija znanja, napretka. Za sreću doma i narode, tim ću završiti, jer to je mogu stih Safeta Gabašića iz njegove jedne pjesme, koji suštinski, našeg prvog predsjednika osnivača, koji suštinski definira identitet ove institucije. Ona služi sreći, dobrobiti, sveukupnom dobru, doma, domovine, svih nas u Bosni i Hercegovini, i osobito posebno bošnjačkog naroda. I neka tako bude, ako Bog da, od vijeke. Hvala.